Ukomeze kudufasha muri uno mwanya turakwiyegereje presence yawe Imana ibane natwe hano kugira ngo dukomeze tubwire Imana asante kuri Imana izajya dusenze mu izina rya Yesu Kristo. Hari imbabazi zikomeye twagiriwe na Yesu, Mana nyiribihe Father, we need you. We give you glory. We praise you this time. There is
now on 저기 투망 잡지냐 we praise, give you glory. Bwana natwe muri uyu mwanya mazi tugirire neza muri amateraniro turimo abadukurikiye bose iri jambo ry'Imana rigiye kuganira izi ndirimbo ndagushimiye ndaguhimbaza imbaraga z'abantu mu izina rya Yesu bagusenze. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Nongeye kandi kubaha ikaze bene data turi kumwe hano. Imana ibahumurisha. Amen. Baha ikaze abadukurikiye bose. Imana ibagirire neza. Muri uyu mwanya turimo numanya tugiye kumva Imana iganira natwe. Numwanya dukeneye kugira ngo Imana iganirize imitima yacu. Kuko mubizi amateraniro ari ku murongo, imirimo y'itorero yose tuzayikora ntayizahagarara. Amaturo tuyatange kuko bisanzwe. Ndongera kandi kubabwira ngo abakristu bose muri kino gihe dufite igipimo turimo cyo kumenya abakristu abaribo n'abandi bakurikira gusa. Kuko ubukristu si uguterana, ubukristu turabugendana. Ndabasaba kuko muzakurikira gahunda zose z'urusengero, izo tuzababwira muzabikora kandi nizera ko muzabikora. Imana ibahumurishe. Amen. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana muri kino gitondo cy'uyu munsi. Iyi minsi yose kuva muri uku kwezi tugiye kurangiza kugeza mu kwezi kwa kane, sinamenya itariki iyo ariyo, nzayibamenyesha. Tuzaganira hejuru yo gusenga. Inyigisho zacu zose zizaba ari hejuru yo gusenga Imana. Numvishije umutima wanje unemeza kuko ari igihe cyo gusenga Imana. N'ibindi bintu bizakorwa bibujije, ariko iki ni igihe cyo gusenga Imana. Ni igihe cyo kwegera Imana. Ni igihe cyo kwegereza umutima wawe ku Mana. Icyumweru gishize nababwiye kuko Imana iziganira natwe mu buryo bwo gusenga no gusoma ijambo ry'Imana. Rero iri jambo gusenga tuzarikomeza. Uyu munsi turaganira ijambo rivuga ngo isengesho rizana imanura umuriro ugatwika igitambo. Isengesho rimanura umuriro rigatwika igitambo. Sulemani amaze kubaka urusengero, tuzagenda tubigarukamo kuko ni ijambo ryo gusenga. Yaravuze ngo mbere yuko dutaha urusengero, reka tubanze tubwire Imana twumve kuko icyo Imana ivuga. Abwira Imana, arasenga aravuga ngo Mana, nutamanuka ngo ube muri uru rusengero, nta mpamvu yacu kuzarusengeramo. Arabwira Imana ngo
ndere n'ikindi kiri kitubera ikimenyetso tumenye neza kuko warutashyemo. Umuriro umanuka utweka igitambo. Jewe ubwanje n'Abisiraheli bose bari ahangaha, iyi ngando yose y'Abisiraheli aha, tumenye kuko uri Imana iri mu ijuru wabyemeye. Isura ya 6 zivuga amasengesho ya Sulemani. Ku isura ya 7 iyo dusomye dusanga ijambo ry'Imana ritubwira ngo umuriro waramanutse utwika igitambo. Zanibukije ubwo nasomye amagambo umunsi Imana ibwira Musa, iramubwira ngo haguruka ukure ubwoko bwanyu mu Giputa ubujanye mu gihugu cya Kanani. Imana yamubwira ngo niwe natoranije, niwe nabonye kuko ugomba kubakura muri kino gihugu. Imana ivugana nawe amagambo menshi. Musa yabwiye hari ijambo yabwiye Imana, yaramubwiye ngo ahindukire Imana, aramubwira ngo umva Mana we, nimba utajanye nanje ntabwo nzavanga. Iki ni igihe cyo guhamagara Imana, cyo gusenga Imana kugira ngo Imana igendane natwe muri ibi bihe turimo. Ntabwo washobora kugenda wenyine, ntabwo twagenda twenyine muri ibi bihe bikomeye bimeze gutyo, isi yose ihindishijwe umushyitsi n'ibiriho. Abanyabwenge, abakomeye, abatunzi, abakene, aboroheje, bose bahindishijwe umushyitsi n'ikiriho, ariko ni igihe cyo kwinginga Imana kugira ngo Imana igendane natwe. Numvise amagambo anejeje kandi akoze ku mutima. Hari abagabo bazi gusenga, bazi no kuvugana n'Imana, bazi no gutekereza, bazi n'uburyo Imana izivuga. Bibiliya ijambo ry'Imana rivuga ngo Musa amaze kubwira Imana, Imana iravuga ngo ubu bwoko burakomeye, jewe ubwaje sinajana nabo. Imana Musa arambwira ngo ni utajanye nabo naje ntaho nje. Kuko twabivuze, Sulemani yaravuze ngo nudataha urusengero Mana, nta mpamvu yacu yo kuza gusenga. Hari ibintu twahindukiye dusa n'ababigize akamenyero, ariko amateraniro yose tuzatujamo tuzatumenya kuko Imana iyarimo. Ibyo bizatufasha bikagira icyo bitumarira. Zatumye ntekereza aya magambo, ndibaza ngo ese muri kino gihe, muri uru rugendo uri kurajyana nande, uri wenyine mushoreranye n'abantu cyangwa n'Imana? Mushoreranye n'Imana. Abantu nibo mujanye, abantu nibo muhagurukanye cyangwa n'Imana? Ejo navuze ku gitambo Imana iza yishimira. Twavuze kuko igitambo Imana yishimira ni igihe wagarukiye Imana, Imana ikaba muri wowe, nawe ukaba muri yo. Ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cya 15 umurongo wa 7 haravuga ngo nimuguma muri je, amagambo yanje akaba muri mwebwe, musabe icyo mushaka cyose nzakibahereza. Imana ihimbaza. Haleluya. Amen. Nimuguma, Yesu yarimo avugana n'intumwa muri icyo gihe cyo gutandukana n'igihe gikomeye, ariko arababwira ngo nimuguma muri jewe, amagambo yanje akaba muri mwe,
icyo muzasaba cyose Imana izabikora. Ko turavuga hejuru y'isengesho riza rikora ku Mana, ku mutima w'Imana, Imana ikamanura umuriro ugatwika igitabo. Sulemani yabwiye Imana, arayibwira ngo Mana, nimba wemeye gutaha urusengero, turamenya neza igihe mugiga izotera igihugu uzagikiza. Haleluya. Nimba wemeye kuba mu rusengero, igihe icyorezo icyo ari cyo cyose, inkota, intambara, ibibazo bizaba biteye igihugu, uzotabara. Turamenya neza kuko igihe tuzoza muri iyi nzu, igihe amaso yacu azerekeza kuri iyi nzu, uzumvura Imana hejuru ukadutabara. Ijambo rya kabiri twavuze yuko ari ugukura ibishimwa mu bigabo. Igihe amagambo yacu aba atunganye akiranutse imbere y'Imana, icyo gihe Imana irumvira. Bibiliya ijambo ry'Imana ngo nukura ibishimwa mu bigabo, naje ngo nzaguhindura akanwa kawe. Ntabwo Imana ishobora kuduhindura, ntabwo Imana yaguhindura akanwa kayo, ntabwo Imana yaguhindura ibikomeye, yagukoresha ibikomeye utaremera kuba akanwa kayo. Reka dusomere ino jambo ry'Imana mu buhanuzi bwa Yesaya 59. Hari inzitizi zibiri tuza kureba zazituma umuriro utashobora kumanuka. 59 Yesaya murongo wa mbere turageza kuri 3, haravuga ngo dore ukuboko k'Uwiteka ntikwaheze ngo ananirwe gukiza, n'ugutwi kwe ntikwapfuye ngo ananirwe kumva. Kuri 2 haravuga ngo ahubwo gukiranirwa kwanyu niko kwabatandukanije n'Imana yanyu, n'ibyaha byanyu nibyo bitera kubima amaso ikanga kumva. Bwana sifiwe. Hari ikintu kize gituma isengesho ryacu dusenga ritagira imbaraga ngo rimanuke ritwike igitambo rikore ku mutima w'Imana. Bibiliya y'Imana yavuze ngo ukuboko kwayo ntikwananiwe kumanuka ngo gukize. Ukuboko kw'Imana ntikwaheze. Hari impamvu ukuboko kw'Imana guhera, hari igiheza ukuboko kw'Imana, hari gutuma ukuboko kw'Imana kudakora, hari gutuma ukuboko kw'Imana kutagira icyo gihindura. Hari impamvu. Nugukiranirwa kwacu, nugukiranirwa kwacu. Icyo kintu rero ngo n'ugutwi kw'Imana ntikwapfuye ngo kunani inanirwe kumva. Imana iracyafite amatwi irumva, ifite amatwi yumva, iracyayafite, ariko hari impamvu ituma itwima amaso. Ibyaha zacu ngo bituma Imana idashobora kutureba. Ibyaha zawe, iyo usenga Imana ufite ibyaha, iyo uzi imbere y'Imana ufite ibyaha, utashoboye kwitunganya imbere y'Imana, Imana ntishobora kukureba. Uracyari umuntu w'Imana,
Imana iracyagukunda, Imana iracyagukeneye, ariko amasengesho yawe afite inzitizi. Ubu hariho inyigisho nyinshi zikomeye cyane, kandi ziyobya, ariko ijambo ry'Imana ridusaba gukiranuka no kwihana ibyaha byacu. Iyo dukiraniwe, iyo dufite ibyaha, Imana iri mu ijuru itwima amatwi, Imana iri mu ijuru ntiyumva dusenga. Bene data, muri kino gitondo dukureho inzitizi. Ndababwira ngo mukureho inzitizi zituma Imana itatwumva, zituma Imana idashobora kutwitaho muri kino gihe. Reka mbahumurize, mbabwire kuko Imana yacu iri ku ngoma, Imana yacu iradukunda. Igihe cyose tuzasenga, igihe cyose tuzaza imbere y'Imana dukiranutse, dufite imitima imenetse, Imana izatwumva. Imana izadukiriza igihugu, Imana izarinda ingo zacu, Imana izarinda itorero, Imana izarinda abana bacu n'abadamu bacu n'abagabo bacu. Ndabasahamagarira kugira ngo mukomeze gusenga Imana, mube mu bihe byo gusenga Imana no kuririra Imana. Imana izatugira neza. Imana ibane nawe. Amen. cyane abaririmbyi. Imana ibahe umugisha, kandi abadukurikiranye bose Imana ibahe umugisha, kandi ijambo ry'Imana ribagirire neza. Reka tujye kumva Pasiteri Shimirwa Sindano aje gusenga Imana, asabira ijambo ry'Imana, asamira n'abantu bose badukurikiranye kugira ngo ijambo ry'Imana ribagire akamaro. Kari gusenga. Guhimbaza Imana yera, turagushima Imana ibihe bigashira, manitsera kuva kera bose wahoze mu buturo bwacu. Turashima ku bihe byiza tugiriye aha, turashima ku ijambo ryawe twumvise biciye mu kanwa k'umugaragu wawe. Ijambo ryawe ribashikuwe n'imbuto, kuko imbuto zimwe izindi zigwa ku kara, ubwo ziramera zigwa zishinga imizi ku butaka bwari bugufi, izindi zigwa mu mahwa zikura amahwa zinyoha,
izindi zigwa mu butaka bwiza zibasha kugira ijambo ryawe twumvise abumvise bose abakurikiranye bose turabasabira mwami kugira ngo ijambo ryawe ribashe kugira ubwire neza abateranye bose ubwire neza ababasha kumva bose ubwire neza abazakurikirana ijambo ryawe abo bose babwirwe neza nawe ubwire neza mwanditse aravuze ngo uzujo utubwirira ni byiza kuri twebwe imigambi yawe ni myiza ku bwoko bwawe urakoze wera wazira kubanye natwe urakoze mwami kubanye natwe turashoje tugire neza aho dusubira tubane nawe ishimwe n'ubwiza n'ibyiza ku izina ryawe